aha mukoro gwo kuhereza abariso buyambi bw'omubazi gwo kugema ekifuruto ogwahebwayo Daphne Rwachichi orienza ya district ya Lyantonde Fred Muhangi ori chairman w'entebe ya katano yahiga abashaho ba government ab'amatungo kuruga omuza office bakahika abarisa bakatandika kubashomesa ko inita kariche nabasa kurukosa omuche bwariyo agire ki yagirata ekiya nangwe nishaba abashaho mungire kushomesa cyo ushomesi turengu cya barutini tware gende na kayime ushomesi gende na Dr. Edgar Namani ushomesi abarisa buri kureba n'abantu bona ibintu kushoma kwayo. Muhangi Fred yayongera yashaba barisa kwejo nosomba zogu kugema amatungo gabo ekiramariho bworo bakagema amatyo gabo karantine kargo bakatundente zabo furire naramatungo go furire kebente kebumuzi kebente ama ne mpunu abantu batunga sente boro no bagera ki urugo hata no shanga barisa nwarira benda garaba na amashomero tubine ki omuntu atundente ishatu nazagarra umwana mwesha agwatine katera kubasa kudirata kandi yasimana Daphne Rwachichi ahabo kwirukangirira barisa aba so ningira ngo batunga umuntu akatwatiraho kadafine njashimye kumwongere nga ati kandi ubani mbaso kurekera ki mbaso kwaci bwesho yazayo bweshwa at first kanga mujira gikizibu cyanje munombe nejo yagira ati yaza Kenya konka no manye bya government to import vaccine ya FMD akabareba nombazi yagureba Kongo kureta kuno cyaguma nabyata byayangire twategereze ki government yakoreki bamwe habarisa batungo bwezobu basima Daphne Rwachichi habo kubirukangirira kandi bagira ngo ndwara z'amatungo zitwireze baburuzo butoro mu district ya Lyantonde. Daphne nkwebaza okutulowozaako nogena miswe notusakira batono nyabayinza okugenda yo ne basaka era nsaba speaker wange tibwetuuka ekinuuka tulonda abantu abatuufu kubanga ekifuruto peje ekiri sebo siga era nedala limutuwadde tono omulimu gukyaliwo kubanga ekifuruto abalunzi bavuddeyo bangi nga bakomplaininga tuyambeko amalagala gabo gasoboka nga gyegali gavumenti etuyambe ng'ekyakalusu bwe kiri nsima Daphne okutereza omubazi gw'ekifuruto ente zaitu zibeni zirwara zibeni zifa nsima Daphne mbwenu we Daphne Rwachichi owahayo omubazi ogu yagira ngo bwanyuma y'ebembezi kurema kufayo aha byaro byabo akareba ngo abantu bashemerwe kuyamba ecyatumire yashaka omubazi ogu ogukugema amatungo ahabwe ndwara y'ekifuruto kubanza ndiyo mwana omurisa kandi ezaro munyakabura okura kwabarisa nagenda nashaka nareta omubazi nagudonatinga emitwaro 2 so nishaba murije tushakira abantu na munonga ba farmers abo kubanyonka kura ente nizo zatushomeze so nishaba murije yo tushakira abantu kandi ogu yayongera yashaba barisa kukozesa jyo mubazo ogu kugema amatungo gabo ngo babase kongera handasya omumaka gabo kandi nishaba abarisa ogo mubazo gubareta nyona nishaba ngo mukozeseje ujemese kandi mutakabura gujemesa kandi twagureta Job Kato habwa Sky TV ya Genshonga omuri Lyantonde. Baba Job Kato ahabwa makora go turkwengere